to sabcsport.com. Di-tickete di fumana Convictigate le Ticket Pro. O itlisetswa ka motlotlo ke SABC Sport. For the love of the game. Motle ke ne ke re thapelo a kontumelle hona jwale ke re ho wena ha re nke leeto maybe leeto la rona la bophelo hona jwale o ka mphumana ho marangrang a maholo a Lesedi FM ke sekelete mmoa me rona le wena re ka bua ra buisana re motsotsong ona jwale ka metsotso ya ka e emetjena ke se ka hlola ko senyetsana go hona le mo ke batlang hore ke kene teng le wena e re ha ke tloa moa re kene mosebetsing wa letsatsi. William Mokoto dumela wena mphochi le magagola ho seng hona ke a o dumedisa ke a o bona Carol nana la makhulong a matala Mavis le wena ke o shebile hle Tebo Joseph mofihli wa Sitsumi ka ramakhulong le wena ke o shebile re motsotsong ona ke tle ke qale le nnaneo lena me ha ke le qala ke kopane le moruti wa ka moruti Makheli ke khone ho nka leeto o le yena ntate Makheli dumela moruti wa ka Ntate Mtaung ke dumedisela mamamedi ke a leboha Prekadire maobanyana mona le ile la batla ebile la tsoma batlana le ausi ya le modimo shoma mararo ya ile nga nyamela a ko re ferna motsotsong ona le o kae mme ho etsalang Ntate Mtaung ke nana ka lebaka la hobane ke letsatsi la Sontaha mme o nqhokotse ke kena ka hara lenaneo lena ke rwetse dikatiba tse pedi amen ka nako eo Jesu a kenang Bethania ka yona o kgahlana le bomme ba utlwileng bohloko ba sekisitse meokgo mme ha o ya ho Johanne kgaolo 11 polelo a kopanang le yona ke ena ya hore morena ho jana wa ba teng ai e ka bekgaitsedi wa rona a sa kasho ona le polelo e latelang Ntate Mtaung eo a kopanang le yona a e lebisa e le potso ho bona hore le mmeile kae ena ke potso eo re le sepolesa sa Afrika Borwa ha re se re hahlautse re batlile maemong a Afrika Borwa e leng ka hara yona re botsang potso ena le mmeile kae le mmeile kae re utlwisisa hore le re ha le tsebe ho etsahetseng ha le tsebe na ke mang ya ntseng eng empa le mmeile kae fuputsi ba nyewe ena la bone mantsiboya ba ile ba iphumana ba kena dieteng tsena tsa Jesu ba re le mmeile kae hore na wa hema hore na wa phefumoloha mo a leng teng hore na sebopeho sa hae se jwang le mmeile kae kae o kae ka Labohlano hoseng ka mora ho ba fumane mohlala wa hore mabitleng a sebetsang a patang bafu ho la Thabong ke mo mohlala ba lebisang teng ba ile ba etsa tse lokelang hore di etsuwe ka semolao ho ya phahla ka hare ho lebitla le ileng le supilwe ha re hopole potso ya morena Jesu le mmeile kae ka mora ho ba fihle mona Ntate Mtaung modimo sebetsa ka tsela mohlolo ke ile ka palama ho tloha Bloemfontein ho ya Welkom ha ke emisa koloi mosebetsi ona ke a o phetheha ba kgona ho fihlela mmele kapa setopo sa mme ya neng a patilwe le ditleng le sebetsang kapa le se sebeditse e se le bitla la hae ho sena moruti a ileng a mmoloka mono ntata ya le siyo mono maya le siyo ho sena dihlopha tse ileng tsa bina ho sena motho a ileng a re mobung ya ba potso ya le mmeile ka ya arabe morena Jesu ya ba ona le rona sebakeng seo ya ke ile ka tlola matjato a masesane mmoho le moruti wa sepolesa le moifo ona ha re qeta fela hobane ba ditshwantsho le bao re tsebang hore a se ba masedinyana ba molaong hobane setjhaba sa rona se mosebetsing ona wa ho nka ditaba le
mosebetsi wa bona ile re ile ra tshaba hore lelapa le tla fumana ditaba tsena pele rona re ka fihla ya hle mme re ile ra phallela lelapeng la ha Mosupa ka moo ka Thabong ma ra fihla ra ba behela hore hona le seo re se fumane maemong a tjena ntate Motaung ho fihlela letsatsi leo lelapa le nang le statement seo le faneng ka sona hore ke yena re santsaneng re belaela hore ke yena ya empa matshwao ohle a hore a fumaneng ha re ne re fumana monyenyetsi ona wa ho lahleha Austineo a amana haholo le seo re se boneng moo mme re tla fa sebaka lelapa hore ka nako ya letsatsi la Mantaha ba ya polokelong ya ditopo ba tle ba tsebe ho kwala kgaolo ena ya bophelo ba hae mme ba hlalose hore e fela e le yena empa o fihlela dithuso tsa sethathong di hlahisa e le yena motho ena ya tshwereng ntate Motaung o santsane a le mane ntlwana tshwana o tla kgotla hosane empa hona le eo re mmatlanya ka sehloohong maobane ha o bua le nna o itse ho nna hobaneng batho bana ha ba qeta ho etsa taba tsena ba baleya sena se ile sa nkisa ka ho qolleha kgenese kgaolo ya boraro ha Modimo a batlana le Adama le Eva tshimong ya Edene ya ba o fumana ba ipatile botswa ba botsang yona hape ke ena hore ke mang ya re tsebisitseng hobane le fela ya bontate re hlobotse re fela ka lebaka la diketso tse tswang ke bontate ba bang mme re fumana re bapalehong bohle le bona moetsi wa ketso ena o palehong kapa ya belaellwang ho yona mme re re ho yena ikatametse ntate ikatametse hobane o hlobodisitse bontate ba bang tlo arabela ditaba tsa hao re tla re tsebe hore re lokise ditaba mme ntate Motaung ha ke batle ho senyetsa nako hobane lenaneo lena le leholo ho na le mo le yang teng ke a tseba amen kgaolo ya pele ho Yesaya kgaolo temana 18 mme le tle re lokise ditaba ho bolela Jehova le ha dibetsa lona di ka ba kgubedi jwalo ka crimson di tla sofala jwalo ka lehlo ya le ha di ka ba kgubedi jwalo ka scarleta di tla ba tshweu jwalo ka boya ba ya le mmeile kae ke manya o boleletseng hore o fela tlohong re lokise ditaba ntate Motaung le leboha haholo lelapa la ha Mosupa le ile la sebetsa mmoho le sepolesa ntate Mosupa o ile a re amohela re fihla moo ya hle ananela mosebetsi o entsweng ke sepolesa mme ho tloha mona ho ya pele ke le ka fela ho lemosa ya ntseng a le palehong ha re lelekise motho ya tlotseng roboto a belaelwa re lelekisa motho ya belaelwang ka ho nka bophelo ba motho e mong mme ha re re le matsoho fela hlokomela nako eo se ka ya fihla eo re tla o naubela ka tsela re sa lokelang ho naubela ka yona tloho re lokise ditaba ke a leboha ntate Motaung tloho monna e tlhahise tloho ho lokiswe ditaba tloho ho lokiswe ditaba lebitla lona le se le mohlatsitse la re enwa se yena se wa ka enwa lebitla se le buile ditaba tloho ho lokiswe ditaba potlaka ho lokiswe ditaba hona jwale sepolesa se ya kopa se re tloho ba Mosupa ba kopa ba re tloho ntate Motaung yo ko ya lenaneo lona lena dilengwana tse fetileng nna le wena re ile ra bua ho na le ketsahalo ya mofuta ona ya ba mesong ya letsatsi le leng hara beke yona eo ho na le mme ya kgopoang a tswa Gauteng a re ho nna ke kgone ho robala ke puisana ya hao le ntate Motaung ka lebaka la mme ya utlwisitsweng bohloko it's Saremontate rand ka di-Spar Rewards e qadile ho fihlela ka la 22 July etela Spar se haufinyane ingodisetse di-Spar Rewards mme o fumane ho feta nako le nako ha o le chilling jwalo ka 4 kg Spar frozen chicken mixed portions ka 149.99 ka di-Spar Rewards kapa 2 kg Sunlight 2-in-1 hand washing powder assorted ka 58.99 fela ha o swipe karete ya hao ya di-rewards ditheko tsa di-Spar Rewards di kala ka la 8 fihlela la 22 July ho na le dipehelo ya ba re ya bua lenanong lena ntate Magele makgolong a matala ya kena ka hare naha ya batlana le mmelaelo le ka jeno lena re tswile hape ka lenaneo lona lena re re tloho re lokise ditaba mme re a tshepa maqhubu a lenaneo
Ish. Yeah. atla fihla sebakeng seo ntate enwa a ipatileng ho sona hona le batla utlwa hona le batla tseba le bona ha bana robala mme na o ile a re ho nna ke tswetswe ke utlwisisa bohloko bo lelapa le leng ho bona ya ba re kgona ho tshwara ntate enwa eo ke tshepang ha jwale o sa le ntlwana tshwana o a hlotswe le rona re a tshepa ka lenaneo lona lena modimo tla iponahatsa hape ntate Modimo. Ha re mo fe sebaka ntate a re etsetse mosebetsi. Ya. Ai ntate re tsotsi o re tsotsi so jwalo mo prekadiri ha bua le rona re tsotsi ha ai Motho motle le nano ke la makgulong a matala metsotso ke 26 ka morao hora ya borobonga. Ke utlwile la ke bua le ntate a re ntate ka mona ka motseng wa Thabong moya wa hae tabuile a bohloko ntate modimo teng wa tswa ha o le ntate lapeng o moetapele tsohle di botswa ho wena tia kamane ka motseng wa Virginia le hona temono mafelong ana beke ho no bolokwa batho ba babedi le lapeng le leng. Ke rata ho leboha monna eo re ileng ra sebetsa le yena a ntetsetsa ka makgetlo Colin. Ke lebole setjhaba se ileng sa thusa hore ho bolokwe bana bano ka Virginia. Colin monna o monna itsela o bua le rona re bua le bonhlapho le kopa khomu ya o phetha mosebetsi. Re o tsebisa hore tla fihla ka nako wa re letsetsa wa re ntate Motaung e fihlile ka nako re kgonne o phetha mosebetsi. Yona thusonyana yeo fela yentse hore masapo ana bolokwe ka kgotso. Metsotso e 28 hona jwale ka morao hora ya borobonga. Momamedi hona le mo ke anteng ka lenaneo lena la makgulong a matala. Jolo ka ke tlabe ke tsama le moruti lefu wa maine. Hona le mo re anteng. Hona tsatsing lena. Ka lenaneo lena la hao le ikgethang, lenaneo le buang nnete. Ha ke no le bala le mantswe ya ngwana ya monyana kileng a re ntate thuso o bua nnete. Ke a o leboha ngwanaka. Ke a o leboha o sinyana. Lenaneo lena se la ka momamedi ke la hao.
lenane lena sela ka momamedi ke la hao. Makatle o tsolo ke o bona. Le wena Richmond, le wena Anthony, wena Poloshea ke na le lona le hlongwane. Ke tsama le lona ka jeno karanna ne ulena la makhulong a matala le tsukutlang pelo ya ka bohloko. Le otlang pelo ene ya ka ha bohloko. Ha bohloko haholo. Bontate re tsotsi. Motho a qeta o etsa ketso ka reng ena. O a baleha. O jafatse. Hobaneng a baleha? Re tla ya raba nakong e tlang. Ka jeno nane o lena le nka mothinya o mong. Hona le mo le yang teng, hona le mo re ilo kokota teng. Ka buka ya dibuka. Empa kutlwa o seng hona moya wa ka. O kopa re ke bapale pina. E leng ya binwa ke Brenda Fassie. Botlai Simba Chico Twala. Pinenere. Molaya hona jwale be butle ema hona temo. Bana ba hae ba mo hloka. Batswadi ba hae ba mo hloka. Ha so na hanne fela ro batla o qeta ka yena, o batla o moraha, o batla ro batho ba tshehe ka yena, ema hona mo bana ba hae ba mo hloka. Le yena o hloka seriti sa hae. Batswadi ba hae ba mo hloka, sumbulala, hobane tsatsi le leng o tla mo hloka. Ya khaula jwale taba. Ngwaneso moreneng, ngwaneso yeo ke mo ratang a ke a o bona Evodia ha o re hle bathong jwale ho lekane ke a leboha wena Evodia. Boitumelo moqhomotsi o re banna ho etsala jona walla le wena hle ngwaneso January andile wandile ho etsahetseng re hokahi re tsotse. Motho motle mo ke anteng ka jeno. Ke nana re nako e fihlile e kgolo. Ya re ke re bue ka bohlokwa ba lerato. Lerato le a rata. Lerato ha le hloi. Lerato le a rata. Go tsho jwalo mongodi e mong. O re lerato le a rata ha le hloi. O re lerato le na le ditsebe le a utlwa. O re mpa ntho e kgolo ka hara lerato. O re le a rata. Ha qetile o re mongodi enwa ya ngolang ka lerato. O re lerato ke statumente. O re lerato ke statumente se felletseng. Lerato. O re lona lentswe leo le leng fela. O re ke statumente se felletseng lerato. O re lerato ke statumente se felletseng. O re ke lerato ho fedile. O re ke lerato ho fella hona moo. Lerato. Lerato le a rata.
theoa hape o bua mantswe yana o re hodima lerato le rata o re lerato le a iponahatsa o re lerato le a iponahatsa o re lerato o khona ho le bona. Ha qetile o re lerato ha le tsebe ho ipata o re lerato ha le ipate o re lerato ha le ipate o re lerato wa le bona o re lerato le a iponahatsa o re ha le khone ho ipata. Ntate, dieta tsa ka dinyane. Mme, ke kopa nthekela textbook. Yo, kolo ke ha ba tlo starta hape. Nako tse ding o tshwanetse ho thusa batho bao o ba ratang. Empa wena o thuswa ke mang? Fumana sekoloto bakeng sa dintho tseo o di lebelletseng le tseo sa di lebellang. Ka ho etsa kopo ya FNB Aspire Credit Card, ha o kgola 5,000 rand kapa ho feta ka kgwedi. Ka melemo ya personalized interest rate, o fumana meputso, ditheolelo le tshireletso kgahlano le dikoloto. Tsena tsohle ka 55 rand ka kgwedi. O fuwa sekoloto ka mora ho sekaseka. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited. Mofani wa semolao wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo, NCRCP 20. Hona le dipehelo. Nako ya ho thakgwa hwa Paris Olympics 2024 e se tla fihla. Toya nganyisano ho bua sekwele ho roba direkoto ho tswa dipapading tse fapaneng jwalo ka ho sesa, mabelo, gymnastics, ditebele, breakdancing le bolo. Boha Olympic Games Paris 2024 ho tloha ka Labohlano la di 26 Phupu ho fihlela ka Sontaha sa di 11 Phato ho SABC Sport. Bahasi ba motlotlo ba the Olympic Games Paris 2024. Hlongwane bongwane For the love of the Khomotso. Sbu, o shebana o kgathetse. O bile le bosibo sena mphomolo. Ngwaneso. Ke mahareng a hora bobedi le hora ya boraro ke sena lebaka hape ke la le hlooho From Limpopo Polokwane ne ke matatallana ha ruruhile Ah, o utlwa le ka re o hloka Bold Scenario le nephrosolidy tsa Avocal. le wena o lla ka ntho e tshwanang Billing e seng jwale. Mosadi Mariti hello Hey, o ya kae? Re na le kopano na jwale. Fumana pheko e o e hlokang ka Avocal's Bold Scenario le nephrosolidy. Ile ke le wena. motho e motle lapeng la hao ha o ba moetapele wa lelapa lapeng la hao ha o ba moetapele wa lelapa hona le ntho e kgolo o tlamehileng hore o e bontshe jwalo ka mongodi a bua lerato ke setatumente se felletseng baneng ba hao le yo ratanang le yena le yo dulang le yena lerato le tsela yeo o buang ka teng le yena ka jeno ha re tsamaya le ntate moruti Maine re nka leeto lena re tla bua ka lerato leo o lokelang hore o le fe bana ba hao lerato leo o le fang mosadi wa hao lerato leo o le fang kgarebe ena yo ratanang le yona mongodi o re lerato ke statumente se felletseng
Modimo o lerato. Modimo o lerato. O re se felletse statement se. O re ha se kwana kapa kwana. O re le ha o bua le o mo ratang. Ka jeno re tla ke re bue leetong le nang le ntate Moruti Maine. Lerato lapeng la hao. Lerato baneng ba hao. Lerato ho mofumahadi wa hao. Lerato. Gore ka jeno re nka maikutlwana re a latlela ka hare go lelapa le mo le la o dula posing le motho o ratanang le yena. Le a utlwile o ile hahaye ausienwa o ile o dula le yena. O tlwile le wena ausi o ile ho motho enwa o ile o dula le yena. Gore o iswa ke lerato. Settlement se felletseng. Settlement se felletseng.
Ha o mathela bosawana fela ha ona mo go tlang o fihla teng ke bana ba Tshwane gospel bane mbabina ba re fapina monate karana na o la makhulong a matala mo mamedi mongodi eno ke neng ke bala buka ha bua ka lerato o re lerato ha o le shebe ka nqa ile nngwe fela o le sheba ka ho wena ntate shaba hapele ka mona ka ho wena mme o re lerato ke settatumente se felletseng o ka se lebelle ho rata lo ratwa e lo re wena ha o rate o re ke settatumente lapeng tla ke kene ka hara malapa ke kene kitcheneng ke kene ka moreng ke kene ka freising ke kene mane stupung ke dutse le lona ke tlo lata moruti maine ke tlo lata moruti maine me ke tla molata ka pina ina ya mqolisi wa Hambethe eren le hodimo mane ho ile ha dulwa fatshe ha rerwa ha ka bokoro ha dula le hodimo la dula la rera me ka hara phofolo ne bitswa motho kenywa lerato pulo ha kenywa lerato ke neilwe ke o bona le wena puseletso le wena sithati ke le shebile karana na o la makhulong a matala hona le motho mong a re nna motaung ha isale ke kena le lapeng lena tso le utlwi lerato lona lena le o buang ka lona ha isale ke kena dikamanong tsa lerato a ke so le utlwi lerato lena lerato ha le seulle ha o le moetapele wa lelapa o le leratong o nka boikarabelo jwale o jara boikarabelo hobane ntho di tla botswa ho wena tjhelete ya borotho e tla koptjwa ho wena tjhelete ya dieta tsa bana tjhelete ya o patala ha bana ba ya sekolo o jwale ka nako eo kena o jwale o jara boikarabelo jwale o tlameile o jara boikarabelo Hallelujah. Ntate maine ke lata wena Mofokeng ke lata wena ngwana chief. Wahlalwa phansi ekhaya sulelo mahlela wapitwa empilo yami empilo ekhaya ekhaya
Tshele mona mana Wati wakhona Empilo ya Hausuka man. Aqeba khona ngempilo awumayine ketla ho wena. Wa tseba ha o qala o kena tabeng tse amanang le lerato. Mo mamedi o tlameha lo kgetha pakeng tsa metswalle le bokamoso. Mongodi ena o tsho jwalo hore ha o kena jwale mo jwale o tlameha o kgetha hore o tsama le metswalle e jwang. O tsho jwalo mongodi ena. Ore ha o qala o kena fela leratong jwale ntho e kgolo o ikgethang ke bokamoso. Motete Paulina re ndate Motaung lerato la morao tjena le a bolaya. Are lerato la morao tjena le a bolaya. Ore mongodi ena ke neng ke bala buka hae wena moruti maine mofokeng wa ka e motle ngwana chifi. Muruti buka ke balang ore ha o qala o kena leratong jwale kgetho e tlameha hore e be teng bophelong ba hao jwalo ka moetapele wa lelapa. Ore o itse ho moraha ye monna jwale o lokela hore o kgethe pakeng tsa metswalle le bokamoso. Hobane o kena leratong o kena statementing se felletseng. Dr. Maine Khotso Mofokeng. Ntate Motaung. Khotso Mofokeng. Wow. Ore jwale o tshwara statement se o tsho ho mora ha moranya ore he monna bona jwale o kena mona jwale o kena nthonye kholo e bitswang lerato. Are ntho di pedi. Are wa kgetha jwale o tsama le metswalle e jwang mona bokamoso ke bona a re kgetha pakeng tsa bokamoso le motswalle. Ka o tloela moruti wa ka tsama doctor. Oba polelo tsa hae tseo a di buang le ngwana hae. Hallelujah. Ore ntshena hae batlo kene ho yona o qhiletsa. Hae batle o kene ka maikutlo a hlotsang. Tsama phoka. Ntate Motaung ore lerato ka bolona ke statement. Mofokeng wa ka. Se felletseng. Mofokeng wa ka. Se batle motho a maikutlo a kgwehlang. Ha! Woo! Se batle motho a maikutlo a fetohang. Momamedi ke kopa re ke re etse motlotlwane fela mona statement se felletseng. Hallelujah. Ntho tshwanetse mo etse ke o ikamahanya le sona. Hallelujah. Ha se hloke ho fetolwa kapa ho eketsa ba se felleng. Hallelujah. Ha se hloke ho fokotswa ntate Motaung bana ha se hloke phokotso empa se batla ho ikamahanye le ho fella ha sona. Tsama ngwana chief. Motaung dumellana le nna le momamedi wa tshebeletsong. Hey! Hore ha re ne re ikamahanya le phethahalo ya lerato. Hallelujah.
ntlo ye nngwe le ye nngwe motse wa mollo o mong torotswana ye nngwe le ye nngwe re ka be re phela hantle bane re phela botlhalong Hallelujah. ha re phele kgahelong ya lerato empa re phela botlhalong ba lerato ntate Motau lerato le felletse Hey. lerato ha le shote ha le batle o ekeletswa le batla o rate ha le batle o benketsisane o etse ka wa rata te a o rata Oh, yes, sir. hobane ntate Motau sethatong o itse lerato ha le a pateha Ha, Maine. lerato ha le a pateha le dutse pepeneneng ntate Motau ke bua nnete o keke wa kgona ho le pata lerato Le khale. e na le mokgwa wa ho hlaha le ha o ka leka ho iphata le ha o ka leka ho sheba kwana mahlo ha wa sheba mo o ratang teng Ah, mo rata. ntate Motau le ha o ka leka ho iphapanya empa mahlo Yes, sir. a tlaya mona mo o ratang teng Hallelujah. mme ntate Motau ke na le bothata ha ba lerato ho thole a pateha Ha. tlhaho le semelo sa lerato Ha. di re ntate Motau lerato ha le pateha Yes, sir. jale ha o rata o etsa ka mo lerato lona ke tla kena ona mo ntate Motau ke kopa ke etse dikalla kapo ke etse ka letsa fela lerato Kakata. momamedi wa tshebeletso ya lesedi lerato Kakata. ha le pateha Samantha. o keke wa kgona ho le dula hodimo haeba rato lena le o tsosa bosiu keke wa le kgona motshehare ntate Motau rato lena le hana o robe ha hlooho mosamong o bone fela smile sefahlehong sa hao Ah, yeah. o hule fono ya hao o etseng o hule nakong tsane tsa rona di-album Ha, o re wena. o nno phetlha ntate Motau ke dinako tsa rona Tsa di album. tsa di-album O he Maine, jwale o nkgopotsang jwa o etsang? lerato le o hlotse bosiu o ska nana ntate Motau o na le dinepe tse ngata o fuwe tse pedi tse tharo O ya sheba. dula o ntse o sheba o ntse o nyakurela e ka re o teng motheno Oh, hey, Maine. eya A tsama moruti. Ha. o tsebe ntate Motaung a tseba ho na ntho tseo ke tlang ho di bua naneng le A bua Maine. ho na ntho tse ke tlang ho di bua ntate Motaung lerato ke re le ka etsa hore o tsamaye sebaka se selelele Ya. e le hore fela o bone yena yo mo ratang Amen. lerato le jwalo ntate Motaung jwale ha ke tsebe lena le patuang Ke le jwang. ha ke tsebe lena la timetable Ke le jwang. ha ke tsebe lena le tshwanang le wedara ya kwakwa Ha, Maine. ha ke tsebe lena na ke le jwang le ka re moya o tswang ka nqane Cape Town ha ke tsebe ke le jwang Bua ntate. nna ke tseba lerato le felletseng Oh, yes, sir. lerato le dumang lerato le utlwang mollo wa lona batho ba le siyo pela hao Oh, yes, sir. lerato le etsang hore o bope setshwantsho sa ntho e ratang o e dumele jwalo ka ha e ka e teng empa e le siyo pela hao Bua fela phoka. monna e ba hore monna o tsebe o kena nthong e phethahetseng O tjho jwalo. mona ha o kena ha o batla le agenda ya hao Ha. o batla na agenda ya lerato ska ba kena mona hona le dintho tseo di lebelletseng hore o tlotla o di bula o kena ka lerato jwale ba bang ba kena mona leratong hobane hona ntate Motaung le motshwetso motho a o shebileng Bua. o kena leratong lena hoba ha e le hantle yena o kena e le beitu batla o tlo tshwara tlhapi e bitswang mamanga hanka ka mokola ka motshwara Ah, Maine. lerato le felletse momamedi a ke tsebe na o mametse nano lena o le kae ntate Motaung ke shebile nako mo e leng hona teng re tlo tla tshwanela jwale re tibe Tiba. re tlo tshwanela jwale re tibe ka taba ena ya lerato o re ha ngola mongodi enwa o re lerato le a iponahatsa O re ha ngola bukeng ena moruti Maine ngwana Chifi ngwana Mofu o re lerato le a iponahatsa o re hape lerato le pepeneneng o re ha tswela pele ha ke sheba mane qetellong ya polelo ya hae o re ntho e ipatang ho motho ke bora o re bora
ke bona bo ipatang ho motho. Judas wile a pata bora ba hae ka kako. Maine. A bo pata ka haka. Au suga man. Le hoja ile a bolelwa hore Satano kene pelong ya hae. Ntate Motaung a pata bora. Lerato a le pate. O tjho jwalo. Lerato le felletse. Ntate Motaung le ka o hlola. O le ka phaposing ya gaso. La o hlola. Le ka phaposing ya. Le ka o hlola lerato. Ire ntate Motaung ha o ya papatso mo utlwe hlwena ha o ka ya du. Yeah. Lerato lo hlotse. O bonetsetse mena Motaung hore ke hlolehile ngwaneso ka studio. Lerato. O ba ro yena ha o a ja o tlisa captain. A tseba ba tse captain o batla ena. Hallelujah. Maine, o etsang jwalo? Moruti Maine, potela ka nqena. Ntate Motaung. A re moralo. Le kapeke 923 ke lakatsa re fete dintlheng tsena tse 15 re fete o tsona. Ntate Motaung lerato le monate. Ha bo le monate. Ha hona ntwe monate wa tseba ba bang ba e ba re Ntate Motaung. Bua Maine. Ke kutlwe ba bang ba re hai lerato le lenyalo ke moleko. Ntate Motaung ke kopa ke etse phatlalatso. Lerato le monate. Le monate. Ha hona ntwe monate jwalo ka lerato. Le monate bo. O tlo bona hore na le jwang lerato ha le na hore o na leng kapo ha ona eng. Le rata maemo a le jwalo. Amen. Jwale e mong wa baapostola ba ileng ba phatlalatsa lerato haholo e leng Paulus. Epistolong ya hae ya pele ho ba Korinthe. Momamedi wa e tseba temana ena kgaolo ke ya 13. Temane ho tloha temane ya bone Ntate Motaung re tshwara fela 4 ho ya 7. Ako inke mphuka. Ore lerato ke 923. Ore lerato le sebete. Le jwalo lerato ha le na bokwala, ha le na boi, mo lerato le leng teng sabo ha iyo. Sabo ha ebite. Ore Paulus lerato le sebete. O yemela motho ena yo mo ratang. O tshireletsa motho yo mo ratang. O tsa motho yo mo ratang. Ntate Motaung wa mo o tla ka dikgalemelo le maele motho yo mo ratang. Lerato le sebete. Ha ka taore le mosa. O re le mosa. Le bua ka mosa lerato. O tjho jwalo. Ntate Motaung ha le na lerata. O tlile lerata teng ke o di profobe ha le re o skana jwalo ba ne jwalo bo lerata. Ke hona fela mo ke tsebang teng. Pa mona lavu mona. Lavu mona. Lavu yona ena le mosa. E mosa. Mosa Ntate Motaung ke ka ho ha o kena mona mosa wa hlokahala. Ha o kena mona lavong ha o hlokahala ditshika o hlokahala maikutlo. Hallelujah. Ha o kena mona lavong tshwanetse o be mosa. Wa tseba Ntate Motaung hona le motho e mong e tla re ha bua le bana ba hae. Bana ba theka la hae. Utlwe a hofola bana ho bana ba thothomelang ha le teng. Aba hofola. Ntate Motaung o bua le bona a jwetse ngwana. Ntate a jwetsa ngwana hae mantswe a bohloko. Motaung ke bua tjena hona le ngwana a le maditsweng gore lerato le ne le siyo habo. Ntate Motaung ke bua nnete hona le maqeba ao bana ba rona. Jwale bohloko ke bona Ntate Motaung nako ena e nyane ka jeno. A bua Maine. Bohloko ke ba hore ngwana yena o hola ntwena sa ithole ho ntata. Lerato. Yena ye bitswang lerato. Jwale o hola sana le mehwabadi. Hallelujah. Amen. Lerato halena mona. Umuna. Maine. Ke tla o senya botlenyana bona.
ke tla bo senya. Yo, Ke tla e bua tsatsi le leng. Paulus ha ke tilo bua mantswe ana hore lerato le na boikgantsho. O re ha le ikgomo. lerato ha lena boikgantsho, lerato ha le ikgohomotse. Jwale lerato ha le ikgohomose, ha le ikgantshe. Mo tlatla bolella motho hore wena ho tjena ha se wena o itseng yena ska etsa. Lerato le a utlwisisa ntate Matau. Paulus ha katela re tshwanetse re qetele mona ke shebile nako ya ka mo sebetsi hona teng hore lerato ha le halefe, ha le ipatlele tsa lona. O re ha le etse ho swabisana. O re ha le hopole bobe. O re ha le thabele bokgopo. Re lempa le thabela nnete. Ntate Maine, hona le mo ke tshoang teng. O re lerato ha le thabele bokgopo, le thabela nnete. O re lerato le thabela le khutlela mantsweng ano kileng wa bua ka ona au Jesu a kileng a re ke nna tsela nnete le bophelo. Ntate Matau ga bona ha o batla ho fepa lerato le fepe ka nnete. E tshojwalo mo. O le fepe ka o ska le fepa ka leshano le ka o blame. Fepe ka nnete. Ha o entse phoso ana mena o entse phoso. Hallelujah. Ntate Matau nnete e a thusa, nnete ya aha, nnete e tlisa ho tshepana, nnete e etsa bonnete ba hore ka nnete o dula o le motho ya nang le nnete. Momamedi ka re ke batlile ke le lefatsa. Ntate Matau Paulus o re lerato le thabela nnete. Jwale se re fihlile more ya bona teng. Se re fihlile more ya teng. Ntate Matau e re ke bua mantswe ana nanong lena le leholo, lerato le a rata. Lerato le a rata. Lerato le felletse. Amen. Lerato ha le haelle. Lerato ha le pate. Ha. Lerato le a iponahatsa. Hey. Lerato le thabela botle. Lerato ha le ikgohomose. Woo! Lerato le ikokobeditse. Hi bo. Moruti Maine bua ena lerato le a rata. Woo! Ntate Matau lerato le na le puo ya lona. Ai. Ha le batlo le kenye mantswe, lerato le na le mantswe le tlotlontse ya lona. Hi bo. Haeba Ntate Matau o sono etse ka lerato o bua lerato. Amen. Ha o le bua bane o le nahana o le bua bane le ntho epe. Hobane ha o ka bua o le nahana o tsebe o a iketsisa. Yo. O fihlela ntho ya bitswa lavo e o lomile. Ya o suka. Lerato ha Ntate Matau ha le kana o loma lerato. Yebo. Ntate Matau o a inehela ho lona. Ha. O na le monna le mosadi hona jwale ba mametseng nana o na makgulong. Hey. Le mmele ntate ba re moruti Maine Ntate Matau le bua nnete. Lerato ha lo lomme wa itebala. Yes sir. Lerato ha lo lomme o etsa dintho tseo kelello e ke kenya khona. Yes sir. Ntate Matau o tshwanetse o fetohele hlanya re tlo tseba ho phela hantle. Bua le nna. Hore lerato le fetola kelello ya hao. Ntate Matau Hi. a gore nke ke bue le mabota a matloa a South Africa le Lesotho, ke bue ka tsena fela tse pedi. Kakata. Hobane ke a tseba Ntate Matau re mametse lefatsheng kaofela ne ke re haufi mona ha re ka ra kena ka hara matlo. Bemba ona le si ba le siyo. Aha. Rock up alebo. Hallelujah. O tla utlwa botalele le re ha ke kgore. Ha ke kgone. Hore nyeo ke ena e etsang ntwe. Yes. Tse kelello ya hao e laolwa ke lona. Jwale Ntate Matau mo ke yang teng ke mona. Bua Maine. Ko rata jwalo. Hona le mantswe a ileng a nhlola bukeng ya Johane Evangeline chapter 15 verse 13. Yes. O bane ke mantswe a nang le matla.
momamedi ha le ho yona kgaolo ke 15 ibale temana ke 13 ha o motho ya nang le lerato le fetang la ya tella metswalle ya hae bophelo ba hae ndatamata o hae ba wa rata o tshwanetse o behe bophelo ba hao fatshe ho motho ena o mo rata ya bana ba hao o beha bophelo ba hao fatshe ha le baka ba etsa diphoso tse o tlontlolang o beha bophelo ba hao fatshe o ba thusa ha Baka hone le wena haeba wa morata o beha bophelo ba hao fatshe ngwana thakalaka a kekebe a phela maemong a jwang yes Laka ayema kama utua usoshura au rwaka hau tseba hore wa rata wa dinka ba le rato le etsa bulletproof tsebe di ka utlwa empa o bua nnete pelong ya hao ntate motao le rato iba le sele kokobetsa tsohle ntate motao ha o rata ba ya bophelo ba hao fatshe Moramaine e tshware ona temo ba re tlo ya mabenkeleng ntate wa ka o re motho tshwantse lerato le o lome o utlwe monate wa lerato le ka o loma o tla utlwa monate wa lona e re etse tjena mofukeng wa ka Sibolla ditheolelo tsa 1 billion rand ka di-Spar Rewards e ngodisetsa di-Spar Rewards mme o fumane le go feta nako le nako ha o le tseleng go tloga gona jwale go fitlhela la 22 July fumana 450 gram Bokoma Weet-Bix ka 26.99 fela kapa 400 ml Vaseline lotion kapa cream ka 49.99 fela ditheko tsena di qala ka la 8 go fitlhela la 22 July go na le dipehelo so ke ka ho re rekang ha Spar o na le mathata ka mafu a mang a mmele kapa mathata a tlisitsweng ke COVID-19 ka masole a mmele a fokolang ke ne ke se ke nyahama ho fitlela ke utlwela ka antioxidant e leng di-capsule tsa Prosidon e fetotse bophelo ba ka o fela re shebane le dintho tse ngata ha jwale e re di-capsule tsa Prosidon di o thuse ha e sa re Prosidon ha se Prosidon e fumaneha dikhemising tsohle wena Sibongile ke a bona ka mono ka Betha Qowa Hospital hore o mametse hona jwale o re mametse le moruti Maine ke a le bona ha le ntse le kena ka bongata mona ho le Sedi FM Facebook nyena e kgolo ya lenaneo la magulong Maine o kile wa fumana di shawara tsena di butsu di le pedi ye mofukeng shawara di butsu di le pedi Hoseng e ha qeta ho tsuwa Mamaine a ba bula shawara tsane tse pedi tsane utlwe lerata la tsona le re e re ha o kena mofukeng wa ka ngwana chifi ka shawareng ha o kena metsi ana a o re sha utlwe fele ka re go na le motho a o shapang ka thaole mokokotlong mo o kile wa utlwa Maine Maine kakata e re ke thole ke tsang jwa ai tane le khola pelo ya ka wetsa ntate motao hona le dintho tse tharo tse re qetellang ka tsona naneo le kakata mme re kopa momamedi ya mametseng re qale o rata ka nnete hallelujah obane lerato le thabela nnete ntate motao hona ntho tse tharo amen ntho e tlo etsa re se ka ra lahlea bophelong bona amen e re ko bolelle ke lerato rato le tlo etsa re se ka ba ra lahlea bane lerato ke tsela ntate motao ya hle ke tsela momamedi ha ka ipalla bukeng ya ba Efese kgaolong ya 5 temaneng ya bobedire mme le tsamaye lerato ntate motao re tloela ho tsamaya bosawaneng mme re tsamaya leratong Paulus o bolella phutho ya Efeso re ntho le kana yetsang gore le tsamaye leratong ntate motao ha o ka wa tsamaya leratong pelo ya hao ya anela yes leratong pelo ya hao ha se pelo e leketlang ke pelo ya dintsing a ile pelo e buswang ke motho a le mong hallelujah obane o tsamaya leratong ha o tsamaye boikaketsi mme o thabela sena seo se etsa ntate motao ya pele ke na tsela e nngwe it's a language ha ka tsamaye leratong
ntate Motau hona le mantsha o ile wa bua tsamayong ya lenaneo lena wa re Modimo o lerato. ha mme ke kopa le nna ke re Modimo ke lerato. ke lerato ke lerato. mme ntate Motau ha re tsamaya leratong re tsamaya semelong sa Modimo a ko rate le ka nnete. rata o ketetse ne mo dula fatshe le bana ba hao. o bua le bona ha ketetse ne ntate Motau hore e re ha o ntso pheha ba be ba le teng ba o botsa papa o bane mo tshela ntho e itseng. Hallelujah. o bane o etsa ntho e ntate Motau ha ona monate o fetang o. ai man maine tsela e nngwe ke lerato. hona le momamedi a tlo thusana ka moranane o tlo thusahala o reng jwale maine e re jwale ha metsotso e dumela ha nako di dumela ha dihora di kgona ho qoqa le wena tsatsi le leng e re ha ba qeta ho alola mane betheng o ba emele ba tswe e re ha ba tswa ba qeta ho alola ba tswa ba kwana e be lore o tshwere nthonyana ya hao mona khore o tshwere surprise o bo re ka tlasa mosamo mane o bo ya mane mosamo mane ha o fihla mosamo mono o bo re fela khore mono khore o bo sia diketenyana tse 10 e kama ile di 200 ile di 100 ile di 50 o di kwetse hantle o dire hantle o bo re ha ke tsebo tla e sebedisaneng ho wena moratuwa ko ntate Motau e se gore ha o tsebe bank account ya hae una leo o na le yona banking details tsa hae o na le tsona ka nna wa e lahlela moo re tlolena anke ke isunyetsa sa mosamo maine o lahleletsa sa mosamo jale ntate Motau so ho a lotswe ke o bua maine jale we lahlela mon wena o lo dula kae o eke wa tseba na o lokisa kana koma eke maine wa tseba jale o ya o tsamaya lerato le bua maine o tla hona mane tloho kom ntate Motau o ya mono o nyonyoba unyonyoba raska utlwa di itsaha lerato le mona ha o fihla maine bua hle maine yes sebe o ntate Motau o moruti maine yana hantle nano la makhulo maine atamela kom as a belief come o re monyako o etsa jwang monyakong mona florisa hanyane o boyemela pizza ha o e tsatle bua monna bua mofukeng eke ha o kena phapuse mo bula le mate kom maine kom ntate Motau o bona fela e ka hona le mollo o kubelang ha o tsebe ke khomane e betswang ke Russia kapa Ukraine ha o tsebe ha o tsebe o tlo bona la bona e jwa a ke re itse lerato le mosa ke Paulus ya tsholo bua jalo tshwanetse o bue ka mosa hai o loketse ke dintho tsohle bua maine ke tla wena yeah o kai maine jwa
Kom young. Kom maine. Tlo. Tsena tsa hao di sita ho ja o tsebe la boikeno. Halala. Ebile nako mo ile hona teng. Re qetetse neng o etsa ntho eo? Re qetetse neng? Momamedi lerato a le ke ha re ka ra tsamaya lerato ha re bue ka ntho tse kgolo ntate mo. Maine. Gore fela mme a fihla a thole o phele ha re bue ka ntho tse kgolo. Maine. Olga. Yes. Yes. Emma, Maine, hanya ngole ditemana tseo. Di ngole kaofela ntate Maine, e tla re ka mora 11 o'clock ho bua monna ke ba fe tsona ditemana tsena. Empa tseba wena Mofokeng. Mo o etetseng teng re tlamea hore re jwale re tlo qala mono ha pali ena e tswela pele. O qetetse o itse. Mamela o itse o somo atametse. Wa utlwa di join di hana ho jara. O tloa mono wa bona fahleho size boso sela ka tsela e nngwe. O tloa mono wena moruti Maine wa re ka o re ho yena baby something over. Wa bitsa di over makgetlo a mararo e kwale mo hobane bekenyane ke tlo kopa re qetele jwalo over there ha etsana jwang over there and over. Ka lebitso la Morena Jesu re file lerato. Ntate etsa gabo ya lona e dule ituka. Mme re thuso re tsamaye lerato re apare lerato. Mme re kenye lerato dinthong tsohle. Re thusa hona jwale ntate ba bekenyetla modimo wa ka ke a rapela ka lebitso la Morena Jesu. Hore e kare bana ba ka suthiswa bane re tlo bua dintho tse tlo thusa lerato. Hallelujah. Sa boholo ba ho bane wena o lerato re le phamisa ka lebitso la Morena Jesu Kriste. Amen. Ke leboa ntate moruti Maine o tla nthomella ditemana ke FM Mamedi wa Lesedi FM ho banana o lena ke la hae ka hohle ke o leboile Mofokeng e ra o le tjena ithekele le nane o lena hle ke tla o fa dinomoro mo o ka le fumanang teng 051 503 3225 jwale ke nako ya thapelo tshebeletso ke yena. Hello, Banabis. Thank you.